Amerike chezo ki gyana ledun chokchung ki chokzo chezo thume kushap mai galaga ushu tho ngalo gyana na shobu ka be legu pe ne legu ther lochi khorwe thuzi la chensu shina song ngalo chilo ni do ni sani chin chu chi nang gyana shung ki to hi rimne lekor ki suju la khati chene gyana gi ngao sogyu khadu mangso ki dobi thoptang dore thang mangso tho changnön da dukzup ki chaju pe simbar gyana nang gyana mima ne gyana shung la ngoge kyunje ki legu shukche pe wathe re. There comes a point when tyranny becomes so obvious and the censorship so overbearing. Sida chuchi tse nishu gunin diga Amerike kesa Washington DC nangi ari chezo ki choga ki dunthang tu ari chezo ki gyana tho ki thapchu ledhen nangkhen chokchung ki chokzo ari chezo thume kushap mai galaga la ushu tho legu tepe ne lochi khowe thuji chenso da dene gyana ki ngawo tu thanu nyong shibe miri namla tungsem nyamke shunasong. All you need is a blank sheet of paper. Kapte chuzo thume kushap mai galaga lagi gyana na gyana marsho shung ki zenshe wangyur thang mancho to shipsher ta tangjin so chele ge yudap gyana ki mimang chhe kembe tha zülen so le lhabe shobu ka bo tongba chi kherde gyana shung la ngoge ki namgyur shukche tön thuba theni gyana mimang ki ngoyu redo di chhe thugi sungdu. We don't even know how many white paper protesters are still under intense police surveillance. Kongi thadung gyana na ki shobu ka be legi theni gyana mimang chhe gyana shung la ngoge chegu sardo ki legi shi yimbathang theya kap the legi na nyamshu nang ke mangbo shi la gyana shung ki tasu nembe wo thang sunser sunshi yubama se kha chi gyana shung gi chunju che yube khonam la dungsem nyamge yeje suna song. Shize ngalo gyana kamsa chimuna chungwe mangcho ki legu tho gyana marsho shune gyana mimang ki rawang thang cheso la zidong chegyo ba so shobu karbo tongba re la tu sune shigyo nangwa ta de legu ther yongda su shobu kabu legu she be shindu theya chilu chikdong gubya geju gegu lor gyana ki kesa Beijing nang namde komu legu ki jene thare gi legu the gyana marsho shungdang sinzi ngule mebe legu cheshu shigla ngudi chigdu. I'm really afraid of the transnational repression and I could not afford. Thare gyana na shobukabe legu pe ne lokor thuzi la thense chege tho gyana mangzo thunye wa ta yugur thapje ba pherangzu luptu chokbe kuchap ta hongkong mangzo thunye wa so gi nyamshu na song. Hundreds of thousands of Chinese people taking to the streets last year. Ari chezo duntha ne parba pasang thundla nyamdo nga sargyo ba tinzi digi ki nezudi nyede shugye.